Mensang mau kalanganan malakan magatang gotstop share masanan gotan kak kuirena chay paninikan iban $1 sabon machay oralap iban Ihs Ngehn Sarawi Ihs Ngehn Sarawi tama puksaraw masani mepit Ngehn Sarawi o doadoahk Ngehn Sarawi nan maurin saulang Ngehn Sarawi nito na indaya rayo atayal kota triyon duwata kota man ni mom silu so Ngehn Sarawi melasin taking the kot sam kot na kot Ngehn Sarawi estramin mo kot sam ilela o lapalapa o kakome koros ang Ngehn Sarawi melas mo in cha chuk so Ngehn Sarawi melasin Chalinda pueki our ministry okay God sam ministry na Old Testament sansalong aramas Almighty God Yahweh aramas trata bakinasa aramas na epilata kan ramegin katkiting na pewe Jesus Christ katturang katete kap kasaleyong katrail Jesus Christ ina godrotra murin Jesus Christ akatla katki ang katrail Ngehn Sarawi so Ngehn Sarawi kat pun sampawat okay membombe ken matawa me Jesus katla nan lang pilkatki lang Ngehn Sarawi karatak chabang ken kabakapo poki main katki do Ngehn Sarawi api mi mengkakilakayang katrail ranwet kasampalan ketanip sapal asama ketraip sapal tralayer Ngehn Sarawi okay Ngehn Sarawi asama chappa ko mangit bachakan cari muitongan kaunta tram naur tamia kiyang ketra Ngehn Sarawi yaso sangnya emasani makarchungata ketraman ki o manamana rchungon ko tram naur makarchungata iban potlong iban yanguk reches tugelang Jesus ketra kon wakilakan trakon sawas ketrakon roson and court through Ngehn Sarawi ngenen court akin court long ren aramas me ipsapal makartak chaiken patabatang ki ipsapal orena chai sute ipsapal chaiban memorin aramas memorin uduk tosang limbagan court the kawaiten court the rosonen court and yeyas lala chaylo ka kaun ka chayle so asama chaylip sapal nganen court katlong re chayl wiyakila palwara chayl ka a temple de awasan kousan makareda chapan sarawila chapan suigalati chapan suigalay nang anutuk weki kita may donger palwara chaka and wiya chambasan court okay so iban kosaya dame uksaraw masani kime Ngehn Sarawi tuetra aramas kapropor kime mia kaskul prakertier abo bleu sair wegi isme kosay kayo kosampal nan morin kosampalong atal morin solangan sa challenge bonasa yeyi Ngehn Sarawi challenge wewe ki Ngehn Sarawi Ihs Ngehn Sarawi sapol metotok o rosoneni okay me yeyas sapol man Ngehn Sarawi ansomet anson kakela ka solang anson sosa ka child me solang mon chisisa katala endayang warongo mailde ko sili okay nan wiwiya mailde ko sili nan wiwiya yo abang wala pakren samayo abang katarotong kumail sawa sa pamail Jesus mangi makomyo ngoy chastokak babakot niya chakel tenia chakele tap keno paki angot kita Ngehn Sarawi so ansome we are yao chel watakatar Ngehn Sarawi kochto murun rani sa kan Jesus akat la nanlang Ngehn Sarawi kochti pon rail ko mau yawi rail me pukeriok
Rail koros out kita Ngehn Sarawi. Lokaya Ngehn Sarawi kapakap lokaya toror. Okay? Metuecha kauno ngenen koto me kapakap lal rail. Porye ni lokaya masan koponopon kan makaitek lokaya metuecha lokaya mechawe ki. So Ngehn Sarawi kochto. Just chua ta kata nampuk Sarawi me Jesus kochkila Ngehn Sarawi. Okay, Ngehn Sarawi koch re child. Chajan Jesus kochlar Ngehn Sarawi kochti Ngehn Sarawi koch. Ngehn Sarawi mimi nan sampawat. Koch to and so say child. Buk child ngak papa koch ni de bak eh. Ara buk Sarawi ka de me. Ngehn Sarawi iya ramasaman. Okay, can better go ganda sangan lo kayang wayabe it kaidek aramas it pronoun it we ki tipsawabe kat kitiabe. Okay, it receive may baninda Ngehn Sarawi ya bunda it ne lo kayang way to je sudun dinda Ngehn Sarawi ramasaman dinda me mana bete dipso. Yeah, Jesus masani he. So Jesus masani yang child Ngehn Sarawi he all kaidek she. He all Ngehn Sarawi all. Anda. Aban pakren sama po yang kachki yang child. He nganeo. Ang kachki yang child aramas o manda he. Aramas. Okay? So, chay wadagar na sanasis magjay aramas kapag rasong court. Nan lesson machabanga school ke mepit Ngehn Sarawi chawut koso ya acha rasong court te Ngehn Sarawi rasong aramas. God's spirit is a person. Ngehn Sarawi aramas. Te momen aramas. Holy Spirit is a person of God. Okay, aramas me God. También dagi aramas, porque Jesus kasali yang jail me he's a he, niya kosoya mapangkolanin dang sama wong God kito he. O ceban kelangnan irokan Rampuk Sarawi makadededa mokidin aramas me parak yang mokidin Ngehn Sarawi. Eura he does things which are possible only for a person to do. Nansone sa payo priye sa kuno murbangida iroka makam maninjingidi. So ni sa payo riye sa kuno wasagos ko sayame son sawaso Ngehn Sarawi mesamay pampareneto niya tay. Ye me panka wewe yang kumail me koros. O kachaman kung kumail me koros minda yang kumailer. Okay? Jesus mangi taulul. Mewaranga anane. Apangkot-kotla ramasapuek teresay kutan unsak ken wewe taulul. Pueki aramas. Okay, anana kachkito iya jawab ningen. Imenda yang rel. Lang Japan sudah wewe patakan triun God lau kejaib sapal pueki ngenen God mepan kachlung lala cai kawewe yang kecil memelel kan mepit kauno. Okay, masani taman Ngehn Sarawi toto kapan apang God ton kawewe yang kecil me koros mecail saik wewe ki me koros mecail sojo asa wapang kacamangkin kecil me koros mecail bil ronger sang ren kaun Jesus kasi ya apang kacamangkin kumail me koros minda yang kumailer. So ansa mencagan wat Puk Sarawi Jesus kaclar tame mimereta Puk Sarawi masanan Jesus Christ we cabang wat Puk Sarawi jargon bakpana koi tatak to koi sili Ngehn Sarawi
makinale masano kataman kin gachai chai kin lelong songan me chai kin lelong ngin sarawi kinale tamek chai watager kataman kin gachai po kin masano ye masan in Jesus Christ so eu mogdin ngin sarawi medwe gi jaramas he speaks ngin saraw kin kosai ngin sarawi kin kosai makarata ek uya kisana ta relationship bongi trangan muidongi yanya en gosai do anso me chai watawat maingen sarawi tame wasa wegi ni ai watawat maingen sarawi amay yasoyer tame watawat maingen sarawi miayo kodian misai kaledi me pitwasa okay ngen saraw kung gosai janane interact atrakodra so trakai de truko so magtapona sa mapuksaro ka dete ngen saraw kung gosay Israel me itawin Jesus Christ sa kulma warongo disciple ko warongo patrong polape Israel powerful na naray kalok pwegi re out din ngen sarawi so ngen sarawi uyuyari sa kwalori sa klmao Israel arumosal sodra pung pananampung Israel murumpola anda met pung ngen sarawi masaniyang Isaiah pwe patuwanong samatrail kala bako so Paul kataman kana railer me Isaiah ko batar tuon ngen sarawi abel bangodo yang kawi Israel na rail mueyo okay pwe kira songon kosanedi tamarang kosanedi ni pungon aramas as chusan so resto pung paneray ko pasang Paul kataman kana rail Isaiah ko batar na naray mo yang ngin sarawi pan kenmasan karena kamu yang ini ada ide dawen Jesus Christ muidong ngin sarawi yang kengkawit kita ngin sarawi yang ngin Jesus ngin sarawi yang kengkawit kengkecala cai kosandikan pueder mini kosandina ramas papang kembungin sal abang kembungin sal sujo poida amang ngin sarawi makawit abang kinan sokoros mau son bebol okay ngin sarawangan bebol anso me itu ko dai gilang turin akamainan momotso okay turin sotra rongorong panamia eu point ya wito akamai panao mol ko pasang sujangin saraw sanggo pongin sarawangan bebol nganen limbak nganen kot arma cheba muidong ngin saraw yung kosay telar kosaya tamang ngin saraw kosaya abanggan mian andoe rena ramas buegi authority buegi pungen godo banggan ngen saraw banggan itanowi ren kichalakan magan rong tama ko sang ren ngen sarawi okay so korea ira kichalbil watager makasaleta mangen saraw can speak nansoni sa payori sa kuno meson sawaso apang kawewe yang kecail tuwe capang kosoi minta kosoi nan pungan ramas niya cail meeting ape magcail menala kawetin ngen sarawi udan pan miya kawetin ngen saraw bang komporta magcail bonasa magcail wat masan ng kot so tawewe ki cail muidang ngen sarawi yung kosoi ngen sarawi bang kosoi tagi cail wewe ki rak cail meditate Mayer pana los-losan pongi dami ya pato wataka ngen saraw bang hito kodial kap okay kodial kap kay ngen saraw chukon mo kita lama sa nang god ageng kalalela obilgen kainene yang songkan magchami milala pajan wewe ki kachan ngen saraw ko don so sek chal pajan wewe ki kauno okay so ngen saraw dami bilgen muya strive with sinners to agan balian de kasaleda ti mama madoma so jongen saraw reta chare puk chegin debata rengo chon chai lip sapal chai muidong Jesus Christ chai mor chai gnot debata nana chai kosoi nana chai wi nana chai mata nana chai linong chai gnot debata agai bak chai chukung kon ap ngen saraw gen kasali yang ke chai puk chai lem bak mak chai lem bak mang te chai kan mag chai say lakan morwat chai largen te batatra chai bak mang te chai kan biata cha deep chai bak mang te chai kan niya sam chai ban mela chai ban yang an ke mor sojuk
Pemakjaban pebun sesat bacakan. Trabu ya kapakap kau nasi cokaronga. Emir nan melika wanisa kono wisa kwalu. Oke makjab pebun sesat bacakan. Murina tra asayer memelelo. Arya sucamak. Asam jaban mela sucamak. Makarita sawasan Ngehn Sarawi on the way. Again convict us. Is kaidek iya chile munjiji aku isa on sawas. Ebilkin oloda tra kondawasa akin oloda tra osadak chabang wiya murana chaikin tibata obilkido boldness roson oyman pakmak pangko prangkoch kitibachaikan obil pakmak rena ramas. Okay, isme ban such a menyangola nan lang. Maso niyan sa menchayos ko siya masanang gosh tebil ko Ihs Ngehn ape puegi yan so sa karon palilaw tayo yan mo ni program ni tradition and we jari so janganan god jay strip sapan may bilbang ko siya pari sak samalaro ip sapan tuweta ip sapali kaparan kita more kapo kabaran kita tatokin Ngehn Sarawi up to just a knock and karwaru. And so what poiki atel yes nanamunan so chaman karwarun memorgo moring megoch bamberen. Okay, morin sögala deep morin kabarani kuprangot. Megaradak chaban bonasa sawasan Ngehn Sarawi. And then so a younger child challenge kasakasawi a child more child demi mina and deep. Okay, met kompake aramas jojo membombe nan ansawan ang kona pata wat kona pata chay sa ilakan maur trinarmas kakalak sakasakaw papunsa sa kauno. Okay, kumalakan me kakalak sakasakaw kumakak rong yak malar mo laga puy ka sa wiyuk isyo ka sa wiyuk ni kailok ibabok sawi met weta Ezekiel silisak siluka dede yang child. Ma munjidio doadoahk chailap sutra bok sawi. Aramasakan me chay sutra bokong sawo boran yang rong kamor. Ang samarapan melao ngay sawon bok sawi man ibang kadenki. Amay bok sawo po imen korosan jogata wasa. Pag chayban mela. Orga chayla riono pata chayl mor. Ay ban sutra kadenki. Ngoy bueki kauna ay karongya. Yan sawasan na yaramas kauna bata a child maur pag chailen yang maur sojuk. So chuma ka karosang ya yan der pok sa uko mo mabangkak sa chuman rong. Abu wuya po ko awat ni tuwang kauna malibe. Karita rin ay maur ibang ko sa kosoya. Magachaila na nakalula wali yakap. So bailang kot. Cha sojak perberenin sampa. Jasudrakak sakasakaw kakalak. Wiya nananak. Wiya karkarar. Wiya birabirap. Wiya kay-kaylok. Akjaka porapor Jesus pamporta ng tapok akjaban niyang kukola sodra kak pakeo. Makomuyan kisangan matamataw sa pungwat esang rentrepel. Me wiya biti-biti komuy. Imagarita aramas akjagajagjabang kuprangkot. Me bangkakala kamor. Secara mas pon mga sa panale. Again, ang same spayo. Isu, ako sayak chayla nakchagadak mongot. Chayla kak palian chapel. Chan mangi me, kot sotra mol ba trapag chawi wuyetip. Ab kot in sense what? Pagkatapon sa Jesus Christ. Ang sa majaban pono sa Jesus Christ, jaban alakisakasin Ngehn Sarawi machayikas ka school kiya. Or Ngehn Sarawi ban sa usay kita. Machayilang kak. Maurin sa ulang. Maurin sola ye maurin soja deep. Jabang yata deep yok chawa tagatar. Pukon Ngehn Sarawi ban imdayang child tipo. Pachailen so basang. Chailen wiya mamor nan maur. Makot pola pagchan maur ki. Kot soja pola pagchan mamaurin deep. Pola pag ang kisang child deep. Karita ma deep ka kontra chay maur. Japan soja yang wala nan lang. Ansa mencheba mer panosa ng palwarwat. Okay, kapayo Ngehn Sarawi aking comfort, aking kansanamawi, aking kakela ka, child so lang, child may sapal, child may
out Ihs Ngehn Sarawi kan kakela kay child we tuaw silisa keo aramomotso a malaylady wasa koros nan suda Kalili o Samaria e apil kokoirta o chowekan ngeterla sang ni sawasan Ngehn Sarawi. Okay? Tamara pungapungki Paul au ye patapatak atrin uwangkan poyeki religion spirit. Paul kairta ka school ki kosonnet so ansa me prodot patak yang rel me kalangan magan God mimren Jesus cailanane kolula uyakap pung yoren rel koma arel kamele mimi jamaso. Okay, so yang kamele le talk in Jesus. So chile bilibil tamaban wiyawi pueki Ngehn Sarawi achiataren warangka kosai ka kuwi ni kela panarmas aray puko katar ap Ngehn Sarawi doadoahk. Okay, kosai yame murin malaylady akodo nan momotso Ngehn Sarawi having so murin memelelo akodoro sa Israel ang Ngehn Sarawi katkatokela akaton wowado aramas nan sapwelime momotso kan tenan kaminiminin saulang kan ime cheka kudial rampukat Ngehn Sarawi mokmokit kay dia kata nang community membombe every tribe, every language, every people group japan udial nan Facebook song kolorin aramas song triak wiyapan puinin aramas. Okay, rawiya kasakasaleta kod pueki Ngehn Sarawi uye kamakit data aramas renjogata kod mon kauna bangkot to karda magta memornan imunan so met wetamet kauno inogi de me kamarete agta boring ki kasangat ki so kaparen ki mogitin go chapanasa mengena jaga uye berber panta token munjiti laugja pak mak laugja tikila mongot a imunjiti an bangak chang ngebo e masak kauno Rian sama jaban pagman ki yang got te patrakan imunjiti bangatar kechala amak jaban salap selemongot pok chama kaun ai imunjiti ban berberapa amo e berapa o ban berberati. Okay, so Ngehn Sarawi help us in infirmities Roman waluri sa kuno ni tuan met Ngehn Sarawi pilkat kito katon sa wasay ka child niya child luwat. Okay, niya child luwat Ngehn Sarawi katon sa wasay ka child niya child luwat magchay watak sa kon watawat tuwe chama chay pan mangi de awesome Ngehn Sarawi chumunti yang child a child friend ako don sa wasay ka child so wasay ka child pueki iya child munti yan Satan o chay chokakong Satan imagakong imagaratan sa macha wiya tip mongot Ascho mall pagta wiya tip e baka ikita pagta wiya tip yar kat kita sa waso. Okay, imagaratan masaman sa me tipani ko tonggot kot kan kamakeleta kot kan bukong ne kat kiyanging ne Sarawi pueng kakelay lang balian ay munjiji mes chokolango buenia child kin sa tama ka child ban paki ben ngeno kin low kin ka child ren court Ngehn Sarawi kin low kin ka child ren court matawa so ansa me chesa mo itan Jesus Christ at more so en court pot long re child ansa me ka child mo itong ya child more nganen court kat long re child nganen court kin low kin ka child ansa me ka child luwat okay baga gan pergi tayo lokal kaya toror pergi ngenen got wiya kapakap ngenen Sarawi kan low kan kecil ben ngeno kan low kan kecil ren got nisongan masan koi magkecil sotra kakosaya kaya toror just weweki just weweki ap chay lokal kaya toror pergi ta ngenen Sarawi makauno katki dinan ngenen child ime wiya kapakap uya kapakapa kangka kela kala palwara child
o kaskasaneto kuprangod retail. Okay? Imikarita aramas mesoja ipsapal resojoka kale sawasan Ngehn Sarawi wempil kapakap kenarail. Japanasa me ipsapal ratungong ketra al en alle makabantu betrakan o al en kokairta nan mauren god mauren poson. Ikan be perfect ongyang ta Ngehn Sarawi pilkak lungor-ngorta. Okay? Ne Isaiah wanisak siluisak apraken kare yang o kansens wedi kila melel kauno araken gatin buya kila ar imuntiti o mawani yang rail wasa Isaiah wiyokosokoso yatuwen sapaik and sapulmangot aramas and so magatra sabaik atra wiyala imuntiti yang got kitra kareta kauno aken ongyang tega kerkelang na story kan nangatete maring selakan men Israel ko on the way Moses makan rong sang renggot. Okay, Moses rong sang renggot. Moses Ngehn Sarawi kan tiata pewe akan kasaleta manamanen got. On the way aramasakaw yesa pakpaki yap sapaik. Pakpaki yap sapaik kareta kauno akan ongyang. Kauno akan mall instead of railway panina yung got alyalo ng kapayo paroro ng kamaray ng limbak kauno ongyang uyakan rail da imuntiti. Mia nansela ko mia wasame amuidang puelong palpasang atra swallow up 1,000 in aramas. Okay, so tame aramas me kapagataw and buya sa palma ko wegi rail mong yung chango takay o da taka mong rail la. Okay, so Ngehn Sarawi magchaban sapaik wegi atra misena tama chaw yung mamorki checking consens with yelang Ngehn Sarawi so aramas kanin sense with la Ngehn Sarawi kanin sense with la image asa ka Ngehn Sarawi aramasaman is a person of God. Kacay sa nga choyo. Okay? Ngehn Sarawi pilkin grieve, tayo grieve against sang-sang. Episos payo silisak, mailder pilkin consens with yala Ngehn Sarawi. A grieve. Lang aramasaman may ipsapal. Aramasaman may ipsapal, mo itan Jesus amor, apangin lelong rare kan me. Sansuetang kupranggot me yeyas lalata pan men insensuet pan men sang kapang kapakapan sang ape pokita Ngehn Sarawi ye sang ki tamo yaw makot sa kuporkiyo. Okay, so Ngehn Sarawi lalata bang kriv karasa pa mangoy lian kot Ngehn Sarawi merey patakonger na isirikan tamo mao tameswet ari porto meswet kan mereplata. Okay, may bangkilang tama replata o Ngehn Sarawi mereya pang kriv Ngehn Sarawi pa ni senswet ama masoma po sa Ngehn Sarawi ang kudotra mall altugo doki yang kawarel kan mall ngoy mo amayaw daw Ngehn Sarawi ngoy porto tamara mimilale was chomao instead of mall paninses wat la tuwa wake up la hurt pokida rai kamata ko yala mongyongan god so ansa me mongyongan god kan matangila tamo chay pilata kan ngen checking kamata ko yala Ngehn Sarawi kay teka chamo niya chay pilata mamorki di babe lela atay wasang kautangkan Ngehn Sarawi mama sani wiyama ay wiyame chaya tsaka matakila Ngehn Sarawi pokita chasabaik. Okay, chasabaik yang tama kupura so Ngehn Sarawi pilkin resisted tayo resisted tsaka kawudi atatok tuwedal tayo laramas kamen wiyamo
aramas nda so so aramas ka kaudi aramas chay bilgin ka kaudi Ngehn Sarawi and so me chayken wiya tame chaymen wiya kay tang kuprong court nan wiya isus elisa lemay keo Stephen yaman warakan Jesus Christ mebil kamkila kalok Stephen abuso la ko saya yawan amail kapchakai o yawan rotorojan mongyong mail kan yawan amail salong openong masanen god kumail duwedra sa mail kala poko kumail bil uwang Ngehn Sarawi okay so Ngehn Sarawi kak resisted Ngehn Sarawi kak irair tikchaka ka rodi Ngehn Sarawi engas aleta court ang kalway ke child nana chay say lakon poson puye kia child rot te mongyong jagay bilata cha insene kanang poita ap kay de kuprong court ime wasa ko Stephen wiya panapana wiya ki Israel me pata kongi nan wiya ako saya me kumal dueta baba kahala bako iti dawen god palilaut soja dawen just go with the flow reasa niara la parail god absoja personal relationship fosoja meman wo wasaling Ngehn Sarawi yan sawo Ngehn Sarawi kan triyata cha porail pon makot wiyatatongki nangkatete maran amurin Jesus Christ Ngehn Sarawi katlong lalamo lalay magchayp sapal okay so chamet bay karapawo me so go poko Israel wiya ko batar na child mo Israel kapkapay ki child amak chasto we ki chami minan mo chawiya kapkapaya Moses ape Aaron ape Joseph ape Israel mo struggle poe ki Ngehn Sarawi kan tiyata tuwecha kakela kaparengkak wiya tarawya ama Ngehn Sarawi kausan Ngehn Sarawi katlong kausan magchayp sapal so gajap te bay pogjakak rongasangkot pogjakak konda te batrakan pogjakak pewedi nge magchamoy dong manan Roman waloi sapay urailakan makin itawen kawidin Ngehn Sarawi Israel may sapol mangkot. So kay dek may yang Sarawi aday saulang. Kay dek may yang kun watpuk Sarawi angay sapol mangkot. Ngehn Sarawi ba ang gotlong o kakalwa. Okay. So okay, just scripture tabacha luwa mapit ministry and Ngehn Sarawi. Yamuman Ngehn Sarawi akin totok. De ministerong saulang. Yamuman Ngehn Sarawi akin sawasa. Saulang. Okay? Ngehn Sarawi akin regenerate them. Regenerate duwedra kakela ka. Ngehn Sarawi kung kakela ka kichalip sapal, chalari papakoto luwatala. Ngehn Sarawi makakela ka kichalta. Saulang kung luwatala sangan ni aray sola kapakap. Sangan ni aray sola watawat. Aiwasaw me Satan can attack remo yore kachan punso sa kapakap okay magaratay again kang kakela kaking yang kachal makapakap song riyaw ew kacha schedule di kachay kung saya quiet time nang pungan ngoyo ko depans cho karwaro bang yang ko time what yang kakwatak mata-matawa luslason pongyo alesangi kaudiala pa intungiti. So, iyo kapakap mo, a system, a schedule, kapakap me instant, mi po lower cha data mongyong all the time. Meduwe cha kagak tindrive ko uya kapakap, kagakuya tato ko uya kapakap, so cha me ban rosang kapakap. Pumawasang kapakap orendan, nanlairal tape, nito wasa chay ka pa chay lende lokaya ano na chay mong yun chay ka kapaka po kita nganang got mi mre chay chay kak fellowship
lokaya tepil silent nanang got memory child so ngayon Sarawi akan regenerate akan kakela ka so lang kapag o forgiveness kapag po mag irayutra we gyarama saman me we dibab kapag tapang kapag ki chana na kapag ki soundtrack kan likina kapungala na pungani got kayo mi pakman kitipakan ako ti goten ma ko manokela okay mekarta iganin tindara masaman song kapag esokak so by isang got magatawiya ki kapag program te schedule ako so cha pasan sanan mong yung jaban so kautila on kapag so nan son silu lel wano damagas kasambal dama Jesus masani unless one is born again you cannot see the kingdom of God mema no so jaib sapal eso chakak yang kilang wen God okay child gen matawa ngoy gen ranji matawa wen God nan lang wen God nan lang Jesus wadi do wen God pun sambawat Jesus so cha pola ariya men kataman yo me pola e pola o katki yang child ni balingen wen God tagot wen God way the government me suja sansal me kodoni person me government in God me gitay so lang may sabaler tel mamor lale at amomot so kan work pasangat atanata minister work pasanga patay korosip sapal so atay governing ye kingdom tame masanang got nan wing got masani me pit mama sabul matay kamelel baneutra atay paykyang baneutra wing got just sansal it's about lifestyle okay makarita miya wasa mencewa takatame murin Jesus ayasa tao mensus ako idakre so iyan sa what makompang kasaleta wing court railway mata-matawa wing court me kauno rai ka kamperang sangang government din Rome pan sa Rome ya kakaon rai lari reloker pang government in Rome ranane government in God aresto ewe ke me Jesus wador wing court we just sansal apo sansal nan lifestyle me change kamelel change ri ibe chay memor lale okay chay memor na wing court chay me sapal chay memor nan wing court karada chay kamelel mayrong ban tuwet tama may be masani me pit mayrong atay kameleling kapakapan tuwet tama masani me pit kapakap okay a child governing rule the laws it's about what the Bible says about ways of God hallelujah praise the Lord so nan first limawa masani unless one is born of water and spirit he cannot enter the kingdom of God ako saya enter kay de katrabang kilang wing God kay de katrabang potlong ng wing God nan lang mo rin ang chamela ako saya ansawat magtrapan so trip sapal chasutokak yang kilang ikarapan chisi sama sani repang kilikilang so kilang repang rong so charong tama charong masanen wing God rong kilikilang mogating God mogadin bueyo just yang kilang chabang ya kangka kilo liblibanete pokita chasocha ipsapal okay mia posio iwiaran tayo sarabinin bombega comments renda usari ka brainwash ainda wow mogadin ngehn Sarawi mo ko saya brainwash ngehn sa wada bisola sabang rail po iwasame Jesus mama sani magasocha ipsapal kasotra ka yang kilang mogadin wing God
Okay, ko siya chan melak chakolanan lang chak lang mokido. Mokido mir pun sampawat. Anda makesujib sapa makesujib buki pilo ngen. Menia pilen kolula yeyi baptize in pil. Aramasaman sutra kolula chukak baptize. Okay, anda makesutra ibuki kolula. O ngen tabang kusanya ibuki ngen tabanip sapal. Okay, tabang kolula tabanip sapal wulia kap may dong cheeses ang gotlong pugitangak yang botlong nan winggot so winggot ay sutra melang ay gola winggot to a transition iko sang nan modern religion to a iko ergan ang Catholic that's religion ko Ihs Sarawi apsa sa court okay ko Ihs Sarawi ay Sarawi sutra yang Sarawi ay Sarawi sutra wokitiyala kai dek puek momot so wa puek iso trip sapal ramas mes chowe ke rekelam lama makchel kikiti akai momot so apso yukos ko ya tra puen sansal okay chai wi Ihs Sarawi chai so trip sapal chai so trip sapal karata chai sa kot so tronganen kot mimre chai o chai memorin samba so a mix e atiki Sarawi apo memorin samba puek isotra wine cup what long lale child. I meant that a man mesotra ibuki pilen baptize esotra ibuki dia kolula esotra out King en Sarawi sangnia ipsapal esotra kak enter esotra kak what long jami miselipon sampawat tetron trayang Sarawat puk Sarawi ape atra mor pan mimi chanan morin sampa jasotra what long nan winggot so winggot kai te ko saya nan lang winggot we you mesotra sansal ne person me got makakaun okay got makakaun karata atra wiya pan memor pun sambawat pan woksan sambawat armas pan puro po rakai longunuk am matamatau pangolanan masanen got na pilporang alap okay armas pan wasang am sakeden matamatao ko saya winggot ko saya muy nga. Okay, so just sansal way yun ito na takan. O win Rome ma. O Europe ma. O America ma. Ako ko saya physical way. Child way spirit. Way mengen. Chaban mela, chaban wiyangen la. Chaban kilang physical anyway, so Ngehn Sarawi tamigos ko siya magcha ibugingen ekakela ka trial regenerate us ekakela ka lole ekido ka marain ban weyo ekido ka melel pa ekido ka chelen memorki eumor toror pon sambawat smongwa banasa ismok may bangkilang me aramasin samba ko yukay long kipon sambawat Christian smak Christian magas kasaleda iusangan more metoro sangrail so long mat gija Christian up more such a change samba bakbake so long magasaleda Jesus Christ samba kailongi chabangkilang nan Hollywood aba bweki aral demonic Ngehn South Satan control entity wo aral cold kan wongod aral spy kan disgusting kasaleta aral lalawa kauno pogida it's about two kingdom mamor pon sambawat it's about spirit okay so Ngehn Sarawi tama pilwiya indwell Chama-chaman nang katete marang indang Ngehn Sarawi kan tieta pon railakan makauno ekerenta tongki. Anan mueyet nan muey Ngehn Sarawi kan kotlong indwell imechana nekip sapal. Asama cha ipsapaler just chupang kapakapa main god kotkito Ngehn Sarawi kapakapa sapong. Magja so cha ipsapal chapang kapakapen sosa Ngehn Sarawi mimereta. Main god kat ki young kit Ngehn Sarawi po kauta ko changka kwaita okay
kapag religion mo, religion do ta san Sarawi ap sa trip sa pal, so tong nang gotre. Amakip sa pal, kabona sa mga Sarawi, mimire ang buhay masa no masani. Ang sa mga sa pal, tamo ka uno kiyang gatra, ngayon Sarawi. Okay, kulanan, Roman 8 sa keo. Roman, but you are not in the flesh, but in the spirit. Ako sa yakas, chumi minanuduk. Ab kami minan ngen. Ay sa tayo minan ngen. Ay sa may ipsapal. Luki yang nganan koten. Kachlong kaun tayo more. Kachlong. If indeed the spirit of God dwells in you. And that. Kasi chumi minan nanuduk. Kami minan ngen. Mamelel nganan kot mimrem. Banggo saya mel asa mga nanggot mimre. Imuitan Jesus Christ ay more. Amasa ni maka rechungata ibang potlong. So sang ni inaw may ronger ng kaudial siluriya isak maka rechungata ibang potlong. By faith, niposon macamor kila ren Christ, niposon macapung kila. So ibang kamele la puegi ay rechungang kamuya ay more kamkat lalay. Puegi ay register in our mind and in our heart the truth of His promise, chabang kelang lipo. Chapona sa mga saraw kat mat selara nana uya kapag main god kat kito ngayon saraw ya panda chapona sa ngayon sarawi kalangan ng kami ngayon sarawi sa wasa yang ngayon saraw kawiti yang ngayon saraw kamaray niya chapona sa ngayon sarawi magchasa makauno kat kito ni kat ninaw kiti amasani but you are not in the flesh, but in the spirit, if indeed Spirit of God dwells in you. Kasi sa miminanutuk. Miminanutuk tuwa sa muitang ayinang ay papam insenikan men kakaon. At saka ko saya utuka chakap. Mamorin samba kay de kot makakaon. And kuwe ngen, but you are in the spirit. Kamiminan ngen. Ma nganan kot mi meriam arinda chabano so se nganan kot mi meret chamui dong ya chamor pok chander wi pak yang got to changamelele me mi reta. Now if anyone does not have the spirit of Christ, he is not his. Sansal meman mesotra Ngehn Sarawi and Jesus mi mere kai deki sapolma god. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Ako ko saya ama Christ bimerem palwaraman ban mela pueki tip. Kip ime chaiken meki la palwara chaika ken mela pueki tip menya tip me ipudiero nan sampawat makauno karyalaro. Apo pueki Jesus Christ. Ako saya ngana child ka pan more puegi child pungla chako saya pungla puegi Jesus Christ cha pungla mongot puegi cha poson Jesus Christ magareta rena child kam kamelele me Christ polar bang wias elinsen nei so just yang ala makabantu pacha Christ polar apo nga child rela kan makodo ala makabantu parail so be samtib o yamamorki kawaiten Ngehn Sarawi. But if the spirit of him who raised is him, spirit of him, ako sa God Almighty, ako sa God Sam. But if the spirit of him who raised Jesus Christ from the dead is in you, he who raised Christ from the dead will also give life into your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Ako sa saya nganan iyo isi nganan God Sam rosonen kauno mekayasata sang Jesus nan so kayasata sang Jesus mela mangeno tra mimerem ai ngeno mabangka mauru kata mangeno mimerem ansawat. Amen. Okay? Imagaredak just chaban din na lang chabalang Ngehn Sarawi. Chabana layer Ngehn Sarawi. Puengak. Chawadak. Nganan God makayasata san Jesus.
nan so I changeno ma mi mrecha abang kaya sata child magareta child target child sola mi sapala child target a child goal a child nanti we nan more kalo kong korusia kan memor ki uduk porangka ki sapalo yang Christ more la po nganen court bangkat lo kamorela. Okay, so anoint them eu Ihs Ngehn Sarawi may ko saya Ihs Ngehn Sarawi ren me solang e ka kela kay gitrail e bang kaya sai kaya e kausan re trailo ngen me mi re trailo bang kaya sai tai gitrail ay so na te ban mela o e anoint us chubang wa ta po tayo masamalar ko yun son riyaw riyaisak o riyaisak isu ko yun son riyaw riyaisak o riyaisak isu ako saya anoint them Ngehn Sarawi ka Sarawi gitrail la Ngehn Sarawi ka Sarawi gitrail bacheleng ka kuya tatokang kuat aramas ka Sarawi yuk ap makastrip sa pal kasarawi na uyata physical uyata mom. Okay, so anoint us, anoint to it Katie me mi pomon po kay sapal tatokang coach kan magawiwiya ban mio itibak pa ban mio wa pwede ke anointed nganang coach kasarawi ang ug sa pulmang coach tato ngayon sarawing guide us ngayon sarawing kawait kitayel eu sa pulma tato kong kitayel so lang so na isa kuno isa kesu so na isa kuno isa kesu ngayon sarawing guide us kalway kitayel. Okay, lasa ko siya ngayon sarawi place us in the body of Christ ngayon sarawi pagpipikin pulu ko sa mga bangko irtaya na namaw rin so lang makita out-outin ngayon sarawi sa drogak mimi wasakis mechaban sa droga irtaya ngayon sarawi pang way kitayla pon live way kitayla pon zoom way kitayla nan momotso mo way kitayla nan ministro mo makitayla out-outin ngayon sarawi pang pul wasa kitayl pang ko irtaya ngayon sarawi pang so drop pulking pusa sa kitayl bachaylen mimi di jo wasa mechaso jo mortaya ni palingen amen. Praise the Lord. So mo ko sa nang kayong current, isak riyaw, isak silu. Ngayon, sarawi place us in the body of Christ. Karita wasakis makamkachong yapapako tlalame. Kamupsapale ro yapapako tlalay, tipakwe lale. Wow ni kime ngayon, sarawi pulu kwa sao. Pukang kap koirta, pukang kap itipak, Nganang coach kay tek nganang confusion man. Oh, isa po nga na, iyang puino. Oh, mo impan Lucia iyang puino. Oh, mo incha puino. Wasakis may ipsapal. Wasakis may kapamping kon. Makautaw din ngayon saraw kabanasa. Iwasami mamortaya ni palingen. Iwasami pang plandet ya. Iwasami pang mayroong niya. Iwasami pang alesa ngay kapay. Iwasami pang koyertaya. Magdraban, luseli, just ka crow. Sa pulmang ko, taramas korusia may ipsapal. Ngayon sa raw kawidren. Lusili, just, kisang kachay, commitment. Commitment, wala po yun ako sa nadir, machabang uyama. At siya ko dorong, pwekitirin magkachayang seliari. Mga bayang at patro. Tuwitra kaluwetela, at siya bil koirtawe. At magkachak, asoy, yawasame, ngayon sa raw pulkita. Kacharit, kausan di mo, o lalapot. Emao. Pukot limbakon sa pulmaramas koras. Amen. Praise the Lord. Kalanganan coach kumalakan me udio yang rong masanen coach mi sa pulmomail time. Pleopatic fit yon. What scripture kanon tungiti. Okay? Ngoy kaskas kuli kiniyong ngayon sarawi. Pwede kichay yeyas nan muin ngayon sarawi. Chande choko sa yang ngayon sarawi. Apsosa apuko. O kansin suwedi, mamor na chang likin. Sawasan niya pakatartuan sa usik child. Amen? Kalangan o kasalilya.